Pozdrav svima ljudi, došli u novi klip na ovom kanalu. Danas nastavljamo Sniper Ghost Warrior 2. Jebi ga, nemam trojku pa onda mora da igramo 2. Jebi ga, izašao mi herpes, kako se već kaže, groznica, ne znam, ja. Ajde pa da nastavimo tamo gdje smo stali, naravno, no, podrazumijemo se ljudi šta ćemo, kako ćemo, jebi ga, ne znam, ja. Idemo, šta da radimo? Provjerio sam da bolje snima kamera kada oko mene sve crno. Samo se ja vidim, ali ako mogu da upalim sada osvetljenje nazad, to je lampice što sam kitio za novu godinu, ili da pojačam malo osvetljenu svetlost. Vi odlučite kako, da li bolje ovako ili gledate ne stare klipove. Gledajte stare klipove i uporedite ovaj klip sa ovakvim facecamom i prošli... Čekaj, šta? Okej, ne znam što sam rekao, ne znam, čekaj. Uporedite klipove stare, dobro nisu baš stari, odredite klipove, znači odredite klipove pre ovog, vidite kakvi su facecamovi i kakav je na ovom facecam. Ne znam šta sam tada da kažem, ne znam, nemoj ništa ni da radite. Jebeš ti to, brate, ja ne znam šta pričam, nije mi dobro. Okej, ajde nastavljamo, sad igramo ovaj Sniper Ghoste Warriore, duhen, dahen, tvuzen, nuzen, dufen, nahen, muhen, nu. Neću više, majke mi, idemo. Ovaj se već umorio, nema kondiciju, a kakvi to marinci nemaju kondiciju uopšte? Idemo sad ovamo, treba da idemo tu dolje ili gore, ne znam, dole, izvinjavam se, ajde tu treba da idemo. Okej, nešto mora da radimo. Okej. Moram što radim bez alarma, to sam razumio. Mogu da ubijem njega. Ovog mogu da ubijem. Ovog mogu da ubijem. Ovog mogu da ubijem. Ovog mogu da ubijem. Sad je onaj slepac. Ja ga stvarno sad ne vidim. Evo ga. Ajmo, mogu njega da ubijem sad, pam. I ovaj je mrtav, nema ga. Ali poleteo. Samo mora da idemo ovim putem ovdje, tu je jedan konj sad. Ovdje nema nikog. Eno ga, valjda, ne, nije. On će bude negdje gore, ja mislim. On je tu. Eno ga, dole. Mrtav. To je to. Dobio sam neki achievement, ne znam ja šta je ovo, ali ajde, nema veze, idemo. Baum. Bau, džiki, bau, bau, na. Zašto mi sad malo render distance u kurcu, nema veze, ajde. Te treba da idem ovdje? Ne bre, šta radim bre? A da ovdje dole treba da idem ovako. Najmo uzmemo pištolj, da idemo s pištolj u ruke. Okej, evo mogu da puknem ovo, neću, možda će da me čuje neko pa pasite mi kara u čupak. Idemo sad. Ovo neke kolibice od neke kampići, nešto, pičkići, pičići, mičići. A ovdje nema nikoga, mislim. Ne, nema nikoga. Vjerujem sam snimim Far Cry 3, mada to sam već prešao, ne bi bio fazon. Šta bre? Gdje treba sad idem? Tu gore, a kako? A možda ovuda, a? Jeste. Koliko može izdrži? Neću crta možda od otkuca srca. Hoću, neću. Ne. Ko me vidi sad, ne kapiram. Snajper. To je više ko da me vidi. Reach the bunker undetected. Ok, oni su tu svi blizu sad mene. Ne bi trebalo da bude teško. Bar si ja nadam, ok, evo ga neki slepac ovamo. Niko ne gleda ovamo za sad. Biće ovo dobro, sorry. Mislim da gledam...
Tu sam stigao sad. A, ovaj slepac tu. Vidim da mogu nekako, nema šanse, mora da gubim. Uzmem sad pištolj u ruke. Reach the bunker. Ovo je bunker ovdje. Opa, daleko je. Nije blizu bunkeru, pičku materiju. Ne. Opa. Ovaj slepac me vidi. Znaš šta da radim? Mogu njega da ubijem, bar ja tako mislim. Evo ga ovdje. Krenuo se tamo. Ne treba da bude to toliko teško sad. Opa, ne. Ovo ne valja. Znate, sad čekamo. Odlično. Odlično. Ovdje on. Lol. Left side is no go, too open, too condensed. Reach the ridge on the right and establish overwatch. Negative, blocking two wings. Neko tu ja mislim. Ali ćemo polako. Okej. Lone enemy on your path. To je to. Needs to be eliminated. So on the left is still uplands. There's a storage area at the northeast corner of the station. Your route is through there. Roger. Engage the 2 guards at the site. To je to. Prošao sam ovo, znači ko prava mašina. Možda idem gore. Lol, ajde, što da ne? Ovdje. Samo idemo ovdje. Idemo. 3-2 reporting on a clip. Ovo neki žak, au. See the movement on the other side. Affirmative. Video features cities and the watch posts on the other side. Sad idem. Reach the higher post before we see it. Okay, copy. The only way is to the right of the cliff and down. Water level will break your fall. Treba da nekog ubijem prvo. Snajper isto valjda. Mrtav. Mrtav. Što sad treba? Opa, imaš nekog treba se ubiti, a? Dobro. Mrtav. Is clear. Green to advance. Nema sad ovako dole. Tako sam računao, nešto desno. Evo mi kako izgledamo, ovo napokon vidimo kako izgledamo svi. A, lepi smo. Razor, what's your status? A little higher than I anticipated. Already. Sad idemo ovo voda. Swim to the beach. Na plažu, ovo neka plaža, lol. To the station. Hostiles showing on infrared inside the house ahead.
da li su ovi dvoje gledaju, da gledaju se. Da mogu performati to double kills, a ne mogu. Ovog niko mislim da ne gleda. Ovo, najprije ovo gore mogu da ubijem odmah. Njega mogu odmah da ubijem. Mogu i ovoga ovako. Sad njega ovako. Ovako. Evo ga, to je to zadnji shot. Glava, za malu glavu, jebika, nisam lepo nišanio. Jebika, šta da radim? Idemo sad u vodicu. I majkole, ovu dobra voda urađena. Ko Far Cry, vrate. Ali realno, ko Far Cry urađena. Nešto F to climb, aha. Koji climb, brate, kakav bug u igrici, ja ne verujem. Idemo sad vamo gore. Mnogo da ja igricu, iznenađen sam, majke mi. Kupio sam je za 10 eura, ali stvarno mislim da ona vredi malo više. Dobro, spustili su cijenu zato što je izašao Sniper Ghost Warrior 3. I to ću da vidim ja da kupim, ali moram malo parice da skupim i tako to. Ako želite Sniper Ghost Warrior 2, lajkujte, subscribe se i komentarišite nešto ovamo u klipu. Evo ono da skupim neke pare preko YouTube-a. Da snimam. Sad mislite da hoću samo radim na YouTube zbog para, ne, nego hoću da snimam, ja volim da snimam igrice. Ja sam, znači imam 1000 kanala što sam snimao i nikad mi nije uspio ništa. I ovo sad hoću bar da mi uspe kanal, znači ako želite neke igrice da snimam koje vi hoćete, napišite u komentare. Ja ću te igrice da kupim, znači se kako ću, šta ću, kupit ću. I tako da, ono. Evo ga neki neprijatelj, mislim da moram nekog da ubijem sada. Evo ga, gledajte ovo, brate, stvarno sam mašina, brate, ja ne verujem. Nema nikog više, znači to je to. Inače ja znam, sad ću pogodim ovo. Ja znam da nišani ovako bez nišana i sve to. Zato sam pro u tome. Idemo sad se penjemo ovdje gore. Može se puca ovako? Može. Do jaja. Evo ga, sve vidim. Opa. Ne mogu da setujem spot, jebik. Prvo si ti na redu. Da, prvo si ti definitivno na redu. Sljedeći si ti, snajper isto. Valjda, jesi. I ti si mrtav, nemate. Sljedeći si ti na redu. Ne, da. Još malo. Bravo, to. Double kill. I ovaj mrtav, nema ga. To je to, ovo sam očistio ovako. Šta je sad ovo? Šta bre, nije valjda smo najebali sad. Aj jebik. Nemoj se da smo najebali sad. Izgleda da smo najebali, sad moramo, jao bože. Imam loš osjećaj u vezi ovoga. Mnogo loš osjećaj imam možda. Ili kakav mi kosi, evo, mora da se šiša. Vi pišete, da pustim kosu da se šiša, vi odlučite. Ne, sad moram raditi, da se tu smatram. To je to. Idemo sad. Da, moram požurim.
Dakle, mora da ga pazimo sad dok on bega, brate. Gdje bre RPG? Tako. Evo ga, ovaj je mrtav, nema ga. Ne, 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 ne. Grab that RPG! Ne. Ne. Dobro, ubio sam ga. Ne. To je to. It's a hit, down and out. To je to, izgleda ovo kraj, nemam pojma. Možda nije. To šta? Šta? Diaz, I need to descend this cliff. Sarajevo! Click up west. Čekaj bre kolega. Ovo nešto spomenulo just like Sarajevo. Nema blage veze. Ovo Diaz, ko je sad ovo, ja nemam pojma. Evo ga, mrtav je, sad će da umre. Neće dobro. E sad izgleda igramo kao ona. Malo akcija brate, actiona malo, ovo ono. Mislim da igramo sad kao on. Ne, i ja mora begamo, i ja. Nešto uzim kad treba da se beži. Over the stump! Hide behind the rock. Come on! Šta sad ovo? I ovo tank. Šukurac brate. Ovo je teško sam preživio. Ne, jesmo. To je to. Haha, uspjeli smo. Double kill, ima double kill, ne piše double kill, jebika. To je to. To je to što se tiče ovog klipa, ako su uživali, ostavite like, comment, subscribe, svima subscribe na kanal, a mi svi u sljedećem klipu, tako da pozdrav.